is that? He's hunting us. I just know that we're lost and we need to find the others. I told you not to come here. All these people are missing. I knew there was something wrong with that island. There's a darkness hidden beneath it. It's just that song. It was calling me. Once she gets inside your head. Gdje je onaj što je bio zasidan u podrumu? Šeitana ste oslobodili, budale. Šta pričaš? Kakav šeitan? Šta sereš? Trebali smo mi početi vatat noge odavde. Lezi, ne mrdaj ima novih mina! Danas mi sagledate koju pičku! Ko je postavljao mine? Molim ti, nemoj ga ubijati. On je prvi. Onim sećanjem na miris paljevine leševa. Vidite, mene to seća na lomače. Ono slučajno kući da spavaš. Slavom. Samo noći kupe dignuti iz kreveta, obukuti uniformu, posle ti izađe čitulja u novinu. Beograd, 1992. Da bi se sakrio od mobilizacije, mladi lektor počinje da radi noću. Upoznaje staricu koja ga zamoli da joj pomogne u sređivanju skupocene kućne biblioteke. Mladi će se uskoro naći u vrlo čudnom društvu. Domaći film Pun mesec nad Beogradom. U subotu. Oh, shit. Feel free to pretend you don't see what's going on. Let me out! Get out of here, quickly, get back to the other room. So what now, Sheriff? If they rise, run as if hell itself is chasing you. Tripne, no? On je u veoma teškom stanju. Možda biste vi mogli da mi opišete simptome. Ima neke promene na licu, nalikne plikove. Alergija na penicilin po svojoj prilici. Variola je opaka, ali za sada postoji samo sumnja. S njom se ne igra! Ključev od svih vrata. Variola Vera. Čekaj, druže. Nikakvih indicija da posredi slučaj nekakvog davitelja. Ti, mama, nikad nisi zadovoljna. Dižeš glas na roditeljicu svoju. Ova devojka je najlepša. Ko ne voli karanfile, ne treba ni da živi. Zašto ti je davitelj toliko simpatičan da si mu čak posvetio jednu pesmu? Šta vi imate protiv mojih karanfila? Ja sam u telepatskoj vezi sa daviteljem. Dobro ovo jebote. Sava Savanović. Kakav Sava Savanović? Kakvi vampiri? Nemojte me ugristi. Pozna mi se modrica 7 dana. Vi ste doista izuzetan momak. U njujorškom sam metrou u ovim oborila crnca od 2 metra. Svratite ujutro k meni na kavu. Ne mogu po danu. Naravno. Sad je 12:30, u 3 budite u ordinaciji mog muža. Skoračim jednom nogom, lagano se okrenem. Svesna sam da ljudi vole da me gledaju. Ako ste slobodni večeras, ulaznice za koncert. Dešavaju mi se čudne stvari. Ovo što mi se sada događa, već sam doživeo.
već viđeno. Medusta, junačino Delio, sad sve od tebe zavisi. To je on. Vratio se. Kuća, knjiga Šejtan, čudovišta, zmajevi, avioni i veliki vezir. Alo, šta pričate, bre, gdje da idemo, bre? Dušu rabi tvoja Katarine, spase u pokoj, sohranja jaju u blaženoj žizni, jaže u tebe, čelovjeko ljubče.